مالباتên dilgirtiyan yên ji bajarê Qamiş ji bo serbestberdana zarokê xwe li qada bûn. Li wer malbata daxwaza naskirina eqûbeta zarokê xwe û berdana wan kirin û gotin em ê her çalakiyê xwe bidomînin. Beşkîne zindana hegî dême derxîne. Beşkîne zindana hegî dême derxîne. Beçar, bexê, evdera heyasî. Beşkîne zindana şervanê me derxîne. Beşkîne zindana şervanê me derxîne. Beçar, bexê, evdera او شربال خود غازه روک خود غازه آزادی آزادی شبو اسیر آزادی 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 شبو اسیر او شربال خود غازه ام اسیر خود غازه ام اسیر خود غازه بچه بخو ام خوازن حمو درکبن اسیری که مد حبسات ما بن ام خوازن حمو درکبن ام جبو زاروکا حمو کا درکتنا ام اسیری که مد حبسات ما بن ام مش حمو کا درکتنا اره ابراهیم درکتیا ام جبو حوالی درکت و شروانا درکتنا و ام دخوازن کرد حمی به شروانا فرابن و ام دنگی خود گهینن دولتا حمی دولتا ام دنگی خود گهینن دولتا احمد شرعی ام دخوازن حمی اسیری ما رزگار ببن ام دخوازن وک کرد ام ببن یک دنگ جبو وان اسیرا ام ببن یک قوت یک هیز جبو خاطری ام